Niyabona musasikezanga sithi ngoba kunamakhetho akunakhetho akunalutho mara ngoba uAfrican National Congress onakekelayo okhathalelayo abantu sithi kancane kancane sizofinyelela kuwo wonke umuntu ngoba ninayo le tendency yokuthi hayi nizobabona beza kuphela executive mayor mabazo khankasa after amakhetho bayahamba asababona. Cha akusinjalo la ka-African National Congress akusingalendlela basifundise ngayo kanti futhi ngiyanibona nalo executive mayor wethu usho kona ukuthi usondelene nani kakhulu akaqhelelananga nani ngendlela enimthokozela ngakhona enimjabulela ngakhona. So namhlanje ke executive mayor sithi si-provincial government ye-African National Congress lendlu ayakhanga uhulumende iyakhiwe yi-ANC sizoyihenda officially kuwe siyazi ukuthi une-indigent register engicabanga ukuthi lo mndeni nawe unechaza une-responsibility yokuthi uba-assiste ngokuthi ubanike isinxephezelo emanzini kanye futhi nakugesi ukuze bakhone ukubhadala lokhu okuncane ozabe ubacele kona. So lendlu lena siyabanikezela yona namhlanje inkulu indlu eyakhiwe la ekhaya inama bedroom anele sizongena ke sivule official bese siyayinikezela emndenini wabankosi sithi mabahlale nabo banethizeke bayinakekele indlu eyabo akunamuntu ozoyithatha kibo they must take pride ngalendlu lena esibanikezele yona ngoba buhlungu African National Congress sithi siyadlula sithole ibhidlikile sithi mabayinakekele indlu yabo akekho umuntu ozoyithatha kini silendlu lena. So siyabonga kakhulu ukuthi nibambisane nathi singu-African National Congress nisisapotile kakhulu lana emkhondo ngesikhathi zokukhankasa siyazi ukuthi asizifinyelelanga zonke izinsiza zenu ningabahlali basemkhondo kukhona enisafisa ukuthi kwenzeke emphakathini wakini sithi kancane kancane ngokubambisana nokubekezelelana sizokhona ukufinyelela eku-addresseni izinsiza zenu. Manje ke nangu lo mndeni walana ekhaya bantwana niyababona musibancane nosisi lona akanabazali uye ogade lo mndeni ugade nalabantwana. So namhlanje sesungakhali inyembezi zakho zisuliwe lokhu uhulumeni